Ekitabo kya Zaaburi eshura ya 25 okushaba okurindwa n'okusaasirwa. Zaaburi ya Dawudi. Ayi Mukama, niwe nyimukiza omutima. Ayi Ruhanga wanje, niwe nyesiga. Otandika kwitwa enshoni, otikiriza abazigu banje kunyehimbisizaho. Ego, otikiriza wena ori kutegereza kwitwa enshoni. Abarebeza abandi busha bakwatwa enshoni. Ompabure emihanda yawe, ayi Mukama, kandi onyegese emitwarize yawe. Onyebembere omu mazima gawe kandi onyegese, ahakuba niwe Ruhanga w'okujunwa kwanje, niwe ntegereza izooba ryona. Ayi Mukama, ijuka okusaasira kwawe n'embabazi zawe, ahakuba bikaba biriho okurugiira ryona. Otijuka ebi by'obusigazi bwanje n'obyakuba eby'okushiisha byanje. Onyijuke nk'embabazi zawe okuziri ahabwo burungi bwawe, ayi Mukama. Mukama ni murungi kandi ow'amazima, nicyo ahaburira abasiisa omuhanda. Abacureezi abebembera omu by'oburyo kandi abegyesa omuhanda gwe. Emihanda yoona eya Mukama n'embabazi n'amazima ahari abo abarinda endagaano ye n'ebiyahamize. Ahabw'izina ryawe, ayi Mukama, saasira okushiisha kwanje ahabw'okuba ni kwingi. Omuntu olikutiina Mukama nooha? Ogwo niwe aryegyesa omuhanda ogwashemeriire kutoora. Amagara ge garyaguma omu businge kandi abaana be baryahungura ensi. Emibonano ya Mukama emanywa abari kumutiina kandi aryabooreka endagaano ze. Amisho ganje nturangahangire Mukama, ahakuba niwe ariiha ebigyere byanje omu mutego. Ompindukire ongirire embabazi, ahakuba tinyiniifo na ruguru kandi nimbonaabona. Otuubye enaku z'omu mutima gwanje, onyihe omu busaasi bwanje. Reeba okubonaabona kwanje n'enaku zanje, onsaasire ebi byanje byona. Reeba abazigu banje kuba ari bingi kandi kuba ari kunyanga okwange okubi. Rinda amagara ganje onjune, otandeka kwitwa enshoni ahabw'okuba nkuhungiireho. Okuhikirira n'amazima bindinde ahabw'okuba nkutegeriize. Ayi Ruhanga, chungura Isirayeli omwihe omu naku ze zoona.